Abasaina azata khwai ZIUSA Board of Directors te hi zongina zomi Association Malaysia tutung zin hongwai homte zongina zin tun vai hong homte zongina zomi makai ulenaw lo negwal mutom tom panina ong pai navikun chibai kongbuka zata na lian pito athakena kong mo khichi kong gen masanwa ma ke anaw pangpian kai phial zongina semna lama politics anai ngal ji abol hilowina ai zongina politics vai akan aget mi ka hi na hichibang angtan na hamphat na ZIUSA tena nong piak manuna amasai na nong te tunga longdam thu ong puak pha phan waming tunina keynote address pian punun pina ong gen chiangina nil som thum khong tugen ding na ong ki sign na chi chiangina kenzong ya PPT ong get sam pakena ngai sut nau to kitwak tambel thei kengina hi zongina tol khat sungma ngai sut na tuam panina thu kaga isut chiangina mailam ikal suan zia ding to ki sai hi zongin ei zomi sunga muan na kilem na lim tak akip takongom the na ding ina bang thu bangla wan leng hoi tam chi ngai sut na panina hi thu tom khat ong lui kheleng chi ka ngai sut na hi atai tila zomi te sunga kilem na kip om the na ding in party le kipol na khen lama minam le gamwai i hom thei tam chi athuluina kongbol la hi kabol siangina tulai taka ine party le organization te pen asimmo ahom tho hipa zen loina mailam huna awam lian zo ichi hiama availian zoina zomi minam vai le gam vai isai zo tamchi ngai sutna hi zo hi chi amasena konggen papa noma ei zo mi te pen minama hong tel pasian anei mi te hi ma bangina minam vai pen secular politics be khilawina minam vai pen biak na to amiak mat den hi na ilai siang thoma maina kilem na abol te pen pasian ta hi achi ma bangin ei hilaya muntuam gam tuam panina igam sung ingai sut siangina nakpi takina isunga kisiat na kilem lo na ngom siangin hichi bangai sut na hong piang hi chi i thei sa hiya igen ma bangina kilem na igen siangina kilem lo na isunga om khin hi chi honglang sakhi mo kilem lo na om lo hi le ei te hilai ke pai hom lo ding hi toy manina amasai na kilem lo na pen ei sunga om khin a hi manina bang chi bangina kilem ki thei ding yam chi ngai sut na panina hi chi bang conference nei hi na ilai seng thoma en leng atang pina Christian perspective ina ya biang na lam makai jong tampi yoma biang na panina mon na tak kilem na tak om the na ding na salom pen pasian thu palsat na panina kilem lo na om pen pasian to kizom ki ding ina to pen anagian na thu lai siang thua singlam te tunga Jesus Christ ina imo khel na khem peu hongmai sak na ding ina ei le pasian akilem lo kim lai pen hong kilem ki sak na to pen panina to sung panina kilem na hong piang kai chi ithe isan kim tek ahia leitung ngai sunna panina atang pina kilem lo na igen siangina kilem no na lim sunga jong kilem no na pen nam tam pi om ahi manina South Africa banga apartheid hunlai racial discrimination ichi hiam minam vai to ke sai nak pi takena mi vom le mi kang ki kala ke deidan na ekila ki simmo na ki huat na nak pi takena conflict kilem lo na om chiangina hilam to ki sai na thu akan ma le lai tam pi ma again tuni chiangina conflict study sading ina akingai thuping kingai thupingai sut ma Donald Horowitz ina again na panina meta conflict about conflict om hi china and again hi chi chiangina conflict lim pen mi vom le bi kang te kilem lo na bek khilawina engol tampi ina kian thei ding hi to na san pen apila siam te na akanu chiang na ngonina to a conflict lim pen akilem lo na lim na ngona kilem thei lo hi athu san danu amu danu ekile athu khup na lim pen ki bang lo hi chi again no na meta conflict about conflict hi chi again na hi to ke sai mai na notice in de bang ke ina ka research na panina naga sunga adia kena nagate politics independentist politics che hiam amao gam so tangna India panina so tangna ding ina nakpi takina aswal khet nungu ina India kumpito ki kalma azong ken ka Fulbright postdoctoral research again na panina meta narrative disensa som hi china ka argument khat chini kapai ka thuwan khat hiya hikagen na panina nagate sungma ma amao independence India panina so tangna de pol le ade lo pol ki kala kilem lo na omin
ekile India to ki gom ding a hi zongina tua sunga bangchianga kilem na om thei ding bangchianga power sharing pen om thei ding chi na san to ki tua ka to na san na jong pen kilem lo na ekile ngai su na tampi om a hi na to pen meta narrative dissensus china kana ge na kalai gel na por khata jong na pi ta kena kana tam ko pi khata hi tua a framework line a context banga ending hileng e zo mi te khanglam hile saklam ka si chiang in a Myanmar context le in a context banga ending hileng spring revolution ongom khet nungina na pi ta kena isunga kilam lo na tuam bel 2021 khet nunga ong piang pa vat hilawena kilam lo na tuam ngai su na ke ban lo na pol pi khat ke kala hi zongina ekile i society dang khat NGO tuam ki kala hi zongina kilem lo na tham pi om te pen na pi takina e sunga ong kwang hi chi pen mu hiat the ina om hi to pen isangin sang the ki phial zongina intellectual ekile academic clear yet siangina adia kina tu lai ta ka khanglam banga hi chi za ZRA le PDF pe boina ekile zolen te boina pen inter party conflict la engola zong et ina to chengina tunaya ya thau toy pol ki ka amau tupna amau ngimna hi zongina to ki kala ki thek siam lo na ekile lungsim ki hol thei lo na hangena zong na pi takina ki thek siam lo na kilem lo na om hi chi ki mo thei to ma bangina Manipur lama Indian context banga 2023 tul ni le som ni le thum het event te na tha chimit ding na hong del hian nung sangu hiam gam ekile hiam toy pi na pi takina hong ngom ai manena e sungma azomi ku ki ka e zongina atom e sungma zong ni tanga kilem lo na tom te pen hong kwang to hi le kilo a hi manina kilem lo na pen tam pi tak ni tanga i phut khak lo ingai sut phau lo pol khat pen ki tuak to hi le kilo ina to hangina ke ngai sut na panena hi kilem lo na tom hong kwang khite ina e sunga power equilibrium ichi hama power distribution pen na pi takina hong subai hong long kai sakhi china kimothei bangangiam chi cheng international system ma zong ending hi le US ina Cold War hong be na Cold War ke che unipolar war ngomina to khit non chiang ina multipolar war lama transition ngom chiang ina US ma tu lai takina hi chi za adeng del na pian ina hegemonic status ni danga anei pian na pi takina kiam suk ahi manina to hangin instability na pi takina on power equilibrium na pi takina ki disturb ki so boy hi chi ki mo thei to imani na kharve ve cheng ina ngai su cheng ina ei summa ma zo e context ma zo hi chi banga boy na in hong nok siang ina isunga pol pi party le organization in isa tam pi te sunga na pi takina ngai sut na tuam hong piang thei na pol khat te na e party khatina zomi interest kem pe represent hi chi ngai sut na apai pi zong om adik na chiang zong omina ahi zong ina organization khathiam party khatina zomi minam interest pen huang kim zo lo hi chi pen isam ding ipom siam ding ke sam ding ina ngai suni ka chi chiang ina piang na lam hi le secular line lam hi le organization khat pe tu ina zomi interest pen na pi takina ahat sak song hangina zomi kem pe interest pen all pi khat organization khatina huang kim zo no lo hi chi pen itel siam ding ki sam sang to itel siam ke le ei sunga kilem lo na te pen kilem ki the na ding ina peace building pen ham sama ma khading hi chi ngai sun na khat ahia to ki tuang mai na ithi sama bina party le organization Indian context ma ZRO kineina ekele keno ko national organization azong mi gwama alian so siama again level azong minam context banga ending hilam pen alian zo ki gwam sakina ahi zongina azomi context lim lima zong pen ya ai Manipur context banga pau bin kwa so tepol song na sana zong tunai chiang ina politics to ampi khat hong lut manena e kipel khap na to pau bin song ma zong ngom ai manena to hanga e azomi ina akhai khom kim lai pin tu chiang ina akhai khom zo lo pol khat mga dissident party ichiam amao perspective abel amao authentic zomi interest represent dana akigen pol zong mina ahi zongina to dan deu te pian ongom to ding ahi na e sunga party khat le party ki kala kilem lo na te pian localize da mo to party khat le khat kilem lo na pian amao ki kala kilem lo na zomi te kilem lo na khem pa lo ai manina to amao kilem lo na pian ik localize da i content da isiam ding to banga i content da localize da isiam ki le e
party khat ekile organization khat kilem lo na pe minam kilem lo na ekile minam gal banga inga isu kha the mo khina to pen ala goi mama he chi athake na ngai sun ka itel sem de ma ka gen nom nai na gen te na khanglama e banga i ZRA e le PDF zo len te ki kala kilem lo na pe amao ki kal kilem lo na hina azo mi som huwa pa i banga kilem lo na hi pa lo ka che nai ka si chang amao ki kala kilem lo na pe amao so ki localized thei le mo ekile India lambanga gen te nai na e azo lam athau toy pol le e ZRA lam te kilem lo na pe amao ki kala kilem lo na i mana amao ki kala i containerized da ekile localized da pen isiam kele hite pen iminam buk boy na hipa lo ahi na again nuam hi zo in ka che chang azo mi buba i politics pen interest pen alien zo hi gi ge ahi na pen imang ye lo ding ina party le organization ki kala kilem lo na te pen a level to ma i paisiam i khen siam kul hi chi again nuam hi zo in mo to i mani na kilem na ki om the na ding ina ki sam ma pen kilem lo na om na sunga kilem lo na pen na pi takina hong amei ma pian lian luayam puak zong lo za thuak zo lo za khopa om mai na a timing pian kilem na ibol hun pian a timing pian pai mo ma international conflict studies bang again chang ina conflict lim pian na pi takin awang lua atun mai na akilem ki kele conflict pian lem kik tak pian hak sa hi che mo timing pian pai mo ma ani nak kilem lo na lim lima nature of conflict pian nature of conflict is dena konggen ma meta conflict komina meta narrative dissent has kasi chen conflict lim pian et dan pian a layers to ma ithina inter party conflict komin inter organizational conflict komin ekele in ideological difference le conflict to mina to ate pian amao level to kitwa ka i adil da ekele engage da isiam ning to pian ki something hi to chang ina athumna mode of negotiation kilem lo na omna e a party te pen a stakeholders te pen bang chilem to ade ilep to changina i punun pina hi international peace conference vai onggen na jong khagen pen bang gen ka yam chi chena ei kilem na asai ding te na kwa kilem sak ding chi mo party involved te pen kwa hi yam chi lim takin identify ki something to I identify to kisam to kitwang ma dena konggen ma wina power equilibrium pen na pi takina i ongki balance non lo ahi na khat ve chang ina mode of negotiation na kilem na tak akip kilem na ibol ding level party in conflict atel kilem lo na aki kha party te pen ina amao azakim banga kinga isuna aki ho khop thik ding pen isa to banga kilem king na isom chiang ina i mi kang pau kong ki bangil pau e kang pau pen sian phalo khat ve chang teaching pen english ngina ki bol ki hi na english ong pai ke zelina e pau na jong again khat ve ham sa zelina again pen bak ya mi che chang ina hegemonic peace ki che khatomina hegemonic peace ichi chang kilem na ding ina ki ho khop na limlema e party te ong tut khop chiang agenda pen ko lui khian ekil ko agenda pai pia kilem na bol ding atha zo party te de na bang to ki to beka pai bi ding mo ekile tua ki ho na muna peace making bol na muna negotiating partner te pen ki za ta to a level playing field ichi hama akibang akinga isuna negotiate bol ding in to compromise pen ham tan ding kisan che nai ve che chang mode of negotiation pen na equal partners akinga isu ding in akikimbang akinga isu ding in give and take pen ding kisan to hilowa athahat zo khat de dan beka peace kilem na ibol kilem na pen kip nge lo bang hang mi chi chen to banga kilem na pen hegemonic peace kichi mo to pen international conflict studies akide hello hi chi atake na phok ni toy manena e politics lim pen Maurice de Verger idea politics again bangina e nam langni nei hi na conflict alang khalama kilem lo na min alang khalama ke pan kop the na peace ekin stability amina conflict lampian denina kianta ha ipol khop na kilem ki na omthe na dingina apoi mo ma pian norms trust ekile institution kisa khachi chang kilem na ibol ding le imailam kalsuan zia dinga bang en norms so kisai ekil khat le khat kisa banga kimwan ngam na ekile institution adet akip to abanga kilem na apiang saktheding institution le pen ke samding hi chi ngai shut na ahia bangage mi chi chiang ina to abanga parties conflict
aki involved parties te na to banga norms to kisai norms is siang gen te nai na kilem ngai su na ki bal lo na muna ki thu to ding hak sa na mun ngona hiam gam jang lo ding mo non violence yem na norms bang khat thile ekile ani na norms dang khata mutual recognition and mutual respect kichi kha kilem lo na pen appeal mo ding hin imimal ngai su na ki bal lo ma bina organization I represent pen ke bang lo party I represent pen ke bang ideology pen ke bang lo hi na tua e ngai su na bek to ipai pi som den le kwa ma to kilem thelo ke tong thelo ding hi na midang ngai su na pen iza ta thik ding mo midang ngai su na pen avelu pen ibanga isan the I recognize thik ding hi chi athakina phokoi to hi kile isunga hia conflict studies a kya gen ma pen ethnic fractionalization chiuna hi kilam lo na te pen kilam ngei lo ding ina azomi sung banga Indian context le Burma context Myanmar context bang a minority ki hem zala ina ki khen thang na hong piang ding ina ki khen thang na ina I minoritization pen minam tom I hi na pen nak pi takina minam ong new sek sem ding chen ai I politics pen thanem de do ding ke sem ding atha pen ke sem ding ina thanem sem ding chen minoritization pen isong hat sem ding toy mana azomi sunga iki khai khop thei ke overlapping consensus da pen alian zo I party le organization nei te tunglama politics tak siding hi le minority hi na pen itel siama to I minority hi na sunga hong phel kham the gem te na khanglamanga zra I le pdf zolian te ki calculate lo na hanga politics pen alaya ong ki phel kham lian na to hanga minority hi na pen ong sunem siam ong set near new set dia line ong ne I bargaining le negotiating power pen ong thanem sak ma che nai mo ka chi chang state level hiam national level political dialogue om chiang banga watu khom ding hileng se ni ki so I chang se ni ban tom om be laina to hanga political dialogue loklim lima pen I voice I o pen anaki no lo ding o ki ni no lo ding che nai negotiation power roi mana ethnic fractionalization kilem lo na ki khen khap na om chianga minoritization pen hatin I bargaining power pen niam thane ahi manina ei sunga a consequence iti hiama hi hangina stalemated conflict om thei stalemated conflict iti changina kilem lo na pen om dena hi manena kilem na lo na om nilo ahi man isunga pen hiam ngam ngam tan na jong khok ki salo khal khat ki tha to na jong khok ki salo thei toy manena international conflict studies akiza thang mama judgment ke che hatina again na heartling banga conflict che na heartling conflict che changina akilem lo to thiam gama ki do tian khat pe ni na hi zong non ma ki achi thei ma se pe kilem na kilem na ding na ki to khom ngi lo hi che mo to chiang dong I phut to ut ke le hi ikilem lo na te pe ahun lai takina ahunom ahi manena to huna ikilem ke den pen kisa to hilowa ikilem lo na tom te pen ya banga kilem na inei the kele frozen conflict zong te kilem lo na kilem na om the lo namuna pen kimon mo na om denena trust building om the lo institution corporation khat le khat ikipol khop the na din ekili pan khop the na dinga institution ki bol the lo ahi mana frozen conflict komin to hanga iminam sul pen chidam ni lo ni hi chi pen athakina phogleng de hoi sang to kom mai na kilem lo na pen players ta peak involved in to hangina kilem na de ya eteng bang ki to homina to na social media bang ya changina mimal ki ko na jong tam ma ta mo ekile bol pi ma jong ki ko kedem na jong tam ma ta ni te pen spoilers problem ki chena spoilers problem ki changina kilem ki na lim pen ade te na patience thuak zo na kisam to hi kile a peace pen ni khat ni khat khani thua piang thei ding hi mok lo ahi mana damdama hong piang ding ina tua lampi to na ipai lai taka spoilers pen tamma ma ding ongdem ding onggen se ding onggal bol ding jong tam ding hi na to te pen amao lama I hei siam ding pen mo po ta wa ni chi thakena phole mo thoi sa sunga tugen siam ten again ma bang na singa ga chengina aga te pen ki ding ham tang hi aga lo te pen ki ding lo che ma bang na to sunga jong kilem na tak ihan siam chiangena hongga so pial mo ding ai manena to pen ade lo tia ding ina spoilers problem pen ong ham tang hi ahina ani na international politics aha gino stake dilemma chiu to banga peace pen atang pin peace building lim pen hunla ina thajong tampi ki sem ding sumli pai jong tampi ki sem ding ai na
mi khem pe pen to tana tum ding to lampi kilem na lampi tan ato khok tum ding pe hamsa ki sa hi na to lampa ma e amao ki sap hia step dai lama chi na khokhat sa jok beng ding apa yuna ai hanga ni khoang mui sim pen na nga zo sa pen man pa sun ongomina sun ton tong sa va pe lo na sa tang va hol na sa tang hol na wa asa jok pen man zo lo ai chang pol khat te pen gel kial pen na in kon ti akwal zileta gel kial ding khwal polina lampa ma i ya bil pi te pol ana manuna ana chi hiaun to sa jok mat ma pen ak zo lo to dan pen khata a sum ma zong isa jok mat ding pen kilem ki ding he na hi zong na to isa jok mat ding pen ki man pa lo the e na i to ang zo lo pol hatina lampa ma bil pi aman pol dan pen na i project pen ong tai san the hi na to pen han chiam ma kul hading hi chi atakina problem mo thoi isa to ko ma ina i peace lim sunga pen ai sung kilem na building ichi changin ai sung ma fiction tuam spoilers tuam game tal external influence ong gi ge ai sung kilem lo na ding ong de lo in veng in pa e kile mun tuam panina ong ki go bu ai sung kilem lo the na dinga chi ong the ding pen ta ma de to te pen ipilwan ma ding ki sam ha ding ji atakina problem de wai sai to te pen identify ki ni ang to even na wang hangina kilem ki na cooperation peace stability building hiam ei zo mi songa khanna i minoritization pen bang che overcome ding mo Indian context banga e azomi group tribal tribal tena tu lai ta ken ku gi zo mi mar group bangina 16% khong ki na to sunga e azomi group te pen 8% khong ki minority ki na atwas 8% lom tena sanjo e ke khen thang ki chenga suk se siam cheni mo i minoritization problem pen suk se lo ai na to pen thei kom ma ba ina dena kong gen ma bangina i pol pi kilem lo na ti pen khat ve chiang ina i to khen lama politics allian zo i sai de ke zo mi zo gam zo le nang ke bit nang hi zo na to ki thu to na kilem the na om ke ngi le i minoritization problem pen om den ding he na i kilem te ding pen ki sam thama ma hi athakina dei hoi sai toy manena to abang om the na ding overlapping consensus ong ai overlapping consensus chi che na party khat organization khat pen i agenda jong ki bang lo the i interest jong ki bang lo the ai na ai hangin to as de sanga alien job in izomi iminam politics ai ma bangina to ati sunga iminam politics ading ina consensus non negotiable issue get ina leitan ke bin na to ki sai bang ekile ei sunga kiuk na ipai pi zia ding to ke sai ekile development ong lo ding te pen bang chi bang negotiate din chi da de pola common minimum goal le consensus pen overlapping consensus pen om ding ke sam ding to abanga inai thik chiang be kina I athak adia ka ei sunga complex interdependence ki chi khatamina complex interdependence chi chiang ei sung pen bangza ta ina party ekin organization zangina ki khen so phiali hang jo aki khen thei lo te ibi I phung ki banga ki khen jang zel zu li chenga bang zaina ki khen so ne po piangina professor piangina again na tribe politics to ke sai again pe tribe ka che ko manipur lama recognition pai te vai phe asuk te iche ya ma I atom to ki recognize pheng phong diven atwa te na san jong pen ina I be na ngon huam khin lo iche mo chi chiang scheduled tribe khadina I be na ngon ong tun khom zo lo hi le izo mi politics level la iki hual khop thei pen ki samma ma de to banga ngai suna inei the kia inter ya kongen ma bangina complex interdependence pen nei han bang za ta kina ki phel khap so mina ki khen thang so pel lian zo alian zo min level a interest pen aki hual thei ke le ei pen awang se ton to di ki yang chi pen atakin phong ni to banga inei the chang kina I political future pen tom khat tha ki pheso ni atha ha ding zo ki lo lai mo ai zo mina tom khat be tha ki ni zo ding hi chi athakina phoglen de wa ka sai toy manena to bang om the na kongen ma bangina I adia kina I so kilem lo na ta piom te pen khen lama party le organization khen lama ki pol khop na kilem ki nam the ni norms bang hi ding yam chi pen ngai sum ni mo to ngena jingchan azong session tom tom lai ding ina bang norms pen party le organization khen lama norms dena kongen gen te na kilem lo na om na hiam gam za lo ham tang ding chi ekile kilam lo na disagreement om na ingai should na ihi na te pen I party I organization identity te pen ki za thak sak ding
ki san to the ding chi ho mo ekile in kiung na den chen jong pai ni tom che kiung na culture of governance i khota kiung na ekile minam kiung na bang che bang han cha to ding chi lo chang ina commitment of rules and order hi pen kisap ma ina kilem lo na isong angom hiam gam pian na pitaka kisang ai manina khat ve chiang banga ko Indian context banga kagen the je lo pian ingai su na ki bang lo dong khol isak ma te pian ana koi hoyun ke chi na koi hoyun i chi chiang mai to ma hep khiat ding chi na hi ba chiang ina to pian tang pi na en ide pian mon na kilem na tak nei ding chi level mai lam hona to banga dong khol ma isak tian ngon pian bang chi banga ilong akai the ding chi leadership te makai na mo pong na hi mo doi mana bangza tai na ilong sim ngai su na ikile agenda ki bang ki phel jong ni igal hi pa lo imi isa izo minam pi ma hi ve ve izo azomi hi nau be ton se lo ayang ina amau te pi lom bang ina bang che bang ina kai ko de santal mo fina ama pin political philosophy na again pin politics out of possibility hi na politics pin eight ngai su na to ki bang lo te pin igal hi hin pa lo doi mana ilom bang bang che bang guiding agonistic side of politics ina antagonistic side hilo politics lim pian lom bol siam kol ma sum be khilo ina ivengi pamte to lom bol siam kol ina to hanga strategic compromise on bol thing is el kisamina to lo agenda pai gawina compromise on bol thing me lo long term le short term strategic interest pian tel khial ni lo ina compromise amol na ding mona bolut lo ina compromise bol na lo vet na ding bun pyo bang i bol zan le i politics pe nong han ge lo ding toy man na commitment to rules and order pe isong ma jong pe ikilem lo ma dong ko lisak ma te na ngon pe rule of law mo dan le dun om te to ki to ka democratic norms rules and order pe is a thing to banga a procedural justice is a fairness pe is a kile ka che chem gen te nai na mi kha de na khat goina amuna thau vaka pa khi bang sok bai pa ding masa zo lo zoina ama pen set ding ina inge na iton dan ipo pangena to kito ka ama pen to dan na pi din akisab le zo to amuna akisam gen tena ko Indian context banga Indian penal court omina to kito ka zo atonga a syria a case pen a waisel lo twin pove mo to pen izat siam kia en kangaroo justice dan piana makai tena dong ko lasak man ai chia hem khiat ming le mai lang huna iminam vai pen igam vai pen ong che dang lo di sunga mi ma lian pi ki bol to lo di hi na mo toy manina hi mutual commitment to norms rules and order ten isam sai peace keep tak kilim na keep tak kon the na ding ina to chang ina commitment to truth and reconciliation isunga pen atang pi na kilim na tak om the na ding ina thuman na thudik to vai hom ding ke sam ding mo makai te hi le ekile party le organization tom dena commitment to truth in a yan chi athakina ki en phani mol toy manina i han siam na khat pewa thuman na thutak na chi tak na te polena imenam vai asai tak piang to kom mai na to banga om chiang ina to peace conference ma jong pe isong tong tak adong ding ki hile ele akidong ding hile APN ithuman ma yan peace tak ide na yan ekile i organization i represent PN interest agenda back i buai kha i yang chi so i ki pat wai mo doi mina khat ve che i organization pen poi mo ma i party song poi mo ma aya to sanga alian zo pe iso mi politics hi na iso mi nan politics hi chi pe tel khial het lo ina to thuman na thudik na pe atakina ko ni ba hangem chi chena naga context banga zala mina ya bunun jong kha ke na visisher kevichu ina forum for naga reconciliation ama witness the position tak people na naga forum for naga conciliation 2008 2009 tan apa to hi to hi visisher kevichu sapi ama apa 1992 ke kablu ne na thau to ite na ama suma ki akablu 96 non lew changa apa uncle mo apa neo ki kablu ki kena 2021 ama forum for naga reconciliation the position ichi ama witnessing of bol na kata to gen pen lungong khoi ma ka sat ben imenam sunga hiam gam na hanga liama bai jong tampi om nun tang na asuk lo jong tampi om khin ahi na to pen khat ve chang na ka ga su ki chang ina forgiveness pen ki sam hi che man ang pen ki mai sak to na poi mo ma na pen bang hiam chi chang ina abesa hun pen ken manghil thei ki ma mo
kain konte tunga hiam gam sanga kapang kita asa ka pani hong kita asa ekile iminam sum naga sum ma jong na pita kasi san nai san luang khin to te pen mang hek thei ke ni a hi zongina abisa hunte a I hiam gam tan na hanga nun tak sup lo na liam na pai na te pen I chiam te ni lo wa phuwa kalak som ni lo le ke pen zel banga I zel bang chin ta thong in kia ke le ke pen thong in akiden na so din ka hi man to ka ut ke hi na bang za ta ina mai sak na ham sa phial zong ina to mai sak the na ding ina nat nai ja pain ma pain and suffering pain hak sanuma ma kom hak sa kom pi ma to pen chia I kilem kim na kawa san the pe ni na ke mai lam ading ina liberation of pi hi chi ma ta mina ke pen so ta na hong pi hi chi to ai manina adia ke na zomi politics albe sa hum so zong na pi ta ke na hiam gam zong ke sa to pen hai ding hello mo I mo ma zong I the I phok zong tam pi o mina to te pen siam ti a phuwa kila to ding hileng inam sum pen dang ngei lo ding ai na athakina lim takin ngai sun phathat ni hangina to bang South Africa context bang Truth and Desmond Tutu Truth and Reconciliation Committee tena bol tu tung bang jong kan lungut ma hat bang hina ai thei bang hile a party hiam gam toi te bang pai khom wel la mo abi sa huna agam tan na teu khat le khat ki hom tho na teu alung nat naw apong nat teu pol khat bin chatham ho zanam din record jong bol lo ding ina ilong sim siang taka ki polak theina le mo mai sa na kinget to na bang session bang on thei le bang ben mai lam huna mo na bit na kip tak tak bin on thei ding hi chi ke ngai shun na hina to pen mai lam ikal son na jong ong poi mo ma di toy manina atom na hun so chep ta ya in ingai sun na lum kim lo hi so kitel pan pa again toy manina ingai sun ding ina mai lam na ikito igam sunga mo na bit na tak ongom thek na ding ina ingai sun ding ina thu namunga namgo ong loi khening ina khatna Azo campaign India lam hile Myanmar lam hile Assam Arakan Basin chi na akitut pha hina toy manina gama leitang hausam na pen na saluma natural gas mo to hanga Manipur boy na song natural gas pen banga pol khatte na zoi u tu na hamphat bi to mo to hi mana isonga boy na saugen ke ni hangina den che recording hongom thei ai na to itel siam ding ina I campaign no khanglam na boy piu to pangata gulumwal bang to te pol khong en leb sin to intercontinental natural gas pipeline pen zola hi Assam Arakan Basin omteng chini mo Assam Nagaland Manipur Mizoram le Chin state to teng pen zoya India China Russia te pol pen akimo lai ta ko ebe to imana gampe na gam sunga to banga hausat na te pen ong kila kheding hena to ong ki to khet to ki to ka sunga kilem lo na ne chik te pen to lai ta ka I to khak te pen bang ma hilo ding he jing chang thai changa I to ding pen sunga hiam gam to yong tam sem ding ekile banga affection tam ong sem ding a hena en to banga khan to na development ni chi pen phok to ki to ka sunga politics pen na pi ta ka hong sep ding a hena ikilem lok na ne chik om sa te ben ong kwang sak thei ding development to nang pai ding hi na en bang che bang negotiate ding chi pe dim ta kai ngai sot ko mo ta minan ana ngai sot leo che bang che bang ina photo ding hi minam politics mo party le organization be khelo wa sang alian jo politics bang che bang ina en khan do na pe development pe izoi thei ta che ngai sot ni to ki zui mai na atang pi na development alut na lim pe again de nai to go lumol khong ekile Manipur context ba natural gas ba ngom le atang pi akigen pen infrastructure ki gen na infrastructure chi china lam bol na hi zongina van leng ile me leng lam mo ekile lam bol na ekile hospital khong ekile clinic khong bol na ding educational institution bol na ding khong pen atang pi international norms ina alo theilowa hi MNC te ina azak ding asat khet ding wa akal khatu conditionality khathina to te pen igam sunga sung alo thelo atang pe paper abil ngom de paper ka chi changin alai abil ngom de nge to changa ken ka kin ingai su leng ka de pen bang hiam chi changina mailam huna pen minority ki hinsa mana negotiating power pen ong ha lo ma ding thane ma ding na bang chi bangina alian zwa ki pol khom thu ki hol thei ding in to te
social development adiaka education le health ken ka gen thina khanglam banga adiaka tu tan banga I township te na ngona pe hospital ke jam lo education zong lo college zong lo mo a hoi zong lo to bang pen hi development to na ong luang lo ding e ong luang lo ding ina azoi da ni siam ki ya equality tui phat tom na dinga I to te pen azoi da channelize isiam ke le jingchang thai changa to I leitang ong ki to khiat to ki to ma igam pen ong keu chip ding ina nidanga lo khote na lo ong khothe no lo ding ina khopi ong piam ko le khopi ong piam chiang siam na pil na ong nei keu le e nun ta na pen ong sama ma ding ina minam dang te ma ya pen liang ko ki ma inun ta na pen ong the lo ding to imana iminam hi na pen banga dignified identity politics pen ki play the lo ding so mo to imana maila mo pok ipok to ding pen bang hiam chi changina hi che bang khan to na to ong ki joy ton ding social development ong thei ding te pen iminam politics ho hawina bang che bangina joy siamin equality phat to na din health dam the chidam na lama ekil education lama adiak dak education zong pen ki samma ma iminam sunga apila siam ahon khop khat yom kele jingchang thai changa minam dang tengina ilita house nang to dena kongen ma ben ega mong keu dingina e pen khota ki ding thino lo den khopi ai vati rem so changina ikilo ding pen bang rekso khong ve hek ding ekile auto khong ve hek ding hilalina ekile mi in ha sia khong va ki bang ding hilalina to hi manina I role ding pen niang ma mo to imana iminam vai pen makai dena lip taka ingai sut ding to imanina tutungina khanglama ZNP ho hawina ni sagi tang mi kinai thei ding so kina lungdam hoi ma ba chini mo amau te bangina hi vai to ki sai bang lim taka ong wan keule development pen apel mo inan zo lo ding lo ham tan ding ina to te izoi dan ni siam ki le e pen azang ma mo asup lo ma thing hian chi pen thakina po yo bai sai to che athum na ka gen not pen bang hiam ni chi changina culture of governance pen ipo pat ko sai kilem na takom the na dinga to lai taka khota level a ekele minam level a e governance model pen ina international norms to kitwa ka gen tina transparency accountability responsibility of yam chi mo atang ke governance lim lima ki gen chenga accountability ki gen ina accountability chi pen aniam pen panina atong pen donga accountability ane ding politics vai sai lim lim te pen amao mi pi de na to kitwa ka vai a hom tak pi mau yam chi pen mi pi ma mai jo o ane ding ke sa mo thai piang ding atoma banga imakai te ma mai jo mi pi te de na to kitwa gen asim tak pi na yam chi pen amao don na pi te ding responsive a hi ding to kitwa ma transparency pen asai ding manipur context banga ada hoi ma kasap pen tunaya development tampi national highway through ang paina hamphat na pen lom paina tangpi tangtai na hamphat pi lo mo to imana I house ki na zia ma lim jong pen lim taka ipo pat ki le house te na development fund pol pi tom to mi nei te to ki hom khinina tangpi tangtai na tang khalo to pen lim takin angai sun ding ileng jing chiam thai chianga chidang hoi lo ding to imana hi pen lim taka ingai sun ding hina culture of governance lama zong ilong sim ngai sun na ithale zong ma zong ipiak kisa to kitwang ma hi no youth department te na tulaya na vai sayo hoi ka sa ma pen to refugee to ki sai bang pen mo atang pia asylum seeker refugee khong data khong nong bol som pen no kisa ma pen ei pen diasporic community kitamin am to gam to ma ki the sa hina to amuna iminam te na bahak sa na to kem si pen kitel lo chene mo itel the na data ki sa mina a data te sang siamina to iom na muna Malaysia hiwe Singapore hiwe Thailand hiwe ekile Mizoram Manipur to te pit adata pen lim takina nei the le hang pen data om lo na governance ke chen om the ding pen lamit thai lo mo hang pen governance chi pen data ke chen om lo na delivery pen de bangena pong man lo pa ding chini mo dik pa ke siam khelo ding chi na ina a paper a belong vek ding ina ayang asum pen ke zoi lo ding chi na na phatwa ding pen to te pen lim taka yet phat ding de hoi sai to chengina dena konggen sama bangina peace ke lim na pen ni khat ni tho piang zel ding ilo sustainable peace pen ihan chiam tok ding hi na kong po sak mo ngang zo thuak zo so be pai ma zong akisapuna I pokian zo ding ong kisap ding hi to ke saina Johan Galtung ki chi ama peace le conflict studies ading ina alubo pia ke ngai su pa ina
again na hi lung hong khoi ma ma ya ding ina jong izak thei ma ma dia ka ngai shin pen kilem na tak a kho akipom the na ding ina hi structural violence isunga structurally conditioned inequality gen te na dina kong gen mo hampat na tam pi hong lo tin ai gam sunga a paper abil man ma ma hi jong ya asset khiat tak taka mo ding om mel lo ang pen development pen long paina hampat pi ten hampat pi na kham hu lo le na hi jong ina tang pi tang tan kham to pi lo hi mana isunga to dan te na structurally conditioned inequality ngom sakina nilalam lama ikibat lo luat siang ina I mga kimon lo na distrust trust om thelo mo peace ichi pen trust om lo na mo na peace om ngelo ding chi nai pa le ni na kimon na om lo na mo na thuman na chi tak na to vai ki hom lo na mo na bel mo na ben om ngelo ding chi nai pa chio toi mana norms rule and order te pen alian na neuk te tuma makai te jong pen mi hinga hi na khat ve vi chiang khial thei ma a khel lo pol khat te pen mai sak theu mi na pol khat te pen mai sak thei lo jong ve ve to te na ngon a leader to banga mai sak zo lo thei kho ba mo na abol te khel na ani te pen jong procedure akibang mo rule of law akibang pen isa thei mai to hina mi mal kam na hi jan jan lo mo ayanga atan pia mai lamona I to to thei hi ge ge minam kempe na atwa to so hele na loi mane na ya thak thaka hi structurally conditioned inequality chi ama isonga to te pen ataka gim taka ingai sut phat ki ka iminam pen iminam gam vai hi zo iminam vai pen ahat na itel thik na dingina banga pol khatin again pen the strength of the chain depends not on its strongest link but in its weakest link chain khat ji chang gen din na khaw si khaw pen ahat na itel na dingina ahat na taka vakuai len kitel lawina ahat lo na pen muna vakuai len to asi khaw dethiam kiphiam hathiam ha lo yam pen kitel chi ma toy mana iminam sunga jong iche banga inequality ni lelam lam hi jong ina lo nei na hi jong ina som le pai nei na pilna siam na lama na pi ta ki ho khiat na om nge le ber iminam politics pen ha ni lo ni toy mana dena kong gen social development lam pen lim ta education lam ekile health lam pen ibil do ding na pi ta ka na I se pen ke sam sai ta chena tang pi tang ta te ki kala ekile mit makai te ki kala ki thusang na guam thu pi tam pi mina to hang ma jong minam sunga ipiat thei ding ki tel siam lo na ki thei siam lo na tam pi ong thei mo ka chi chang ina makai te na to bang gen chin viral nge ngai na amakai tak ti iwa dot chang ala amau gen na hi pe ma lo adyak dia ka tu nai chang social media ha tina agenda ele interest to hanga mi gen lo pi thu ki bol nom sakena kilem lo na aki sam lo pi pian the toy mana hi gaps in political communication pen isung ma zo athaka lim taka yet patwai sai mon na bit nam te na hang pen mon kimon mo na kimon la na pen atang ke gaps in communication hi tang pen to hi taka pai khoma itot khop bek zong pen I ho lim khop chiang ani danga ingai sut na khat le khat ki ngai sut na kon zong ki hek the mo I mai to ai ki ho chiang ilung sim bang zain sel book so phian leng zong kitel na chia khatom mo ki bang hello WhatsApp khonga ki message tang ki le Facebook khong ki post ut za ki ko ngi nge to dan de te pol bel hi vet lo he piang vet lo man na bin na pian na dinga ki to vet lo he na gaps in political communication isunga banga bridge how do we bridge mo bang si bang ina ai complete avec vekin zo a gap pian a gom thuk pian chen gom to so ki khani ai zo ina ai thei za chianga minimize tom sak thei liang ikilam lo na tam pi pen ki resolve dingi dai mani na to thom na ka gen on pen kilam lo na pen a level tam pi ai thei inter party inter organization thei jong thei ideological difference jong thei ekile makai te le mi pi tang ta ki kala game of communication hanga kilam lo na jong thei a hi na ki ho to khat le khat ingai shut na khat abul tung ina bil san hak is a phial jong ina ki mai tu tam kup na inei thok thei sel pen de wai sar mo WhatsApp khong ai cha u dan dana message ki khak to ekile Facebook khong u dan post dan pen na minimum vai sai song level I minimum vai pen ding del den ding ki ngi lo ding dai mana hi reven kup jagoin alai bol zo minam to ki sai thu again na I zo la khat pana onggen ina long khoi ma mai na hi ding ina zo relevant ding na ngai su ning to again bang yam chi cha pian pi zo mi gya bang zun ding ban za le sin thu tong kum holung ki sang di ni liang le tang ti oe nam chi von toi sei sang
tăng dâu ấy xây sang tăng dâu ấy là tuần niệm dễ in dùng nó ta lúa ấy dù nó xiên vốn tôi tìm tìm oi anh chị mà tới mà là ấy tiếng tôm khát thu ngày xuân thầy thế mai lắm ngày xuân thầy thế là tôi khô mà khâu lùng khô mình là lùng tốt ta cái khátถ้าขัดทุนนี่ขัดนี่นี่ไอ้แค่ขัดขัดนี่ทุยนะอีลงกี่หัวเทกี่ขายไอ้จงนะอีจงมีอีกำไว้อีมินำไว้ politics เป็นอดีตเดียวหินซาเป็น minority politics ไอ้หินซาเป็นไอ้ส่งกิเลสกิเลสไอ้ส่งกิเห็นทางนี่เหล่าเดียอีโอกินเปลี่ยนไงไงเหล่าเดียอีฐานเนี่ยเด่นเดียงไงนะตัวพวกผมไม่นะอัฐถ้ากินนะไงสุดนะไอ้กิเลส party เลย organization ตัว interest อี represent เพียงจงนะตัวเตะเปลี่ยนคัดเว่ยเจียงนะอีว่าง่ะเขียนดันมั่งนอลหินดันเสียมินะตัวสังอาเลียนโจเปลี่ยนอีโจมินัมไว้อีกัมไว้เปลี่ยนเลียนโจกีเกย์จีเปลี่ยนถ้ากินนะพกที่สังที่เลียงไม่ลำหุ่นกิเลมนาคิดเอกิเลมอนนาบิดเปลี่ยนอีกมาห้องตรงดีฮีจีก็ไงสุดนาห้องสมเคียงไง